Da li ste se ikada zapitali koji je najsretniji čovjek na svijetu? E pa takav jedan dolazi nam iz Hrvatske, Frane Selak. Frane Selak je najsretniji čovjek na svijetu, osvojio je milijune na lotu, a smrt izbjegao čak 7 puta. Malo je ljudi koje je ruka sudbine tako pomazla da se s pravom mogu nazvati najsretnijima na svijetu. Hrvat Frano Selak slovi kao najsretniji čovjek na svijetu, rođen je 1929. godine u Dubrovniku i radio je kao učitelj muzike. Frane ima nevjerovatnu životnu priču. Preživio je 7 smrtonosnih nezgoda, a na lotu je dobio 6 miliona kuna. Godine 1962. Frane je putovao vozom u Dubrovnik, kada je voz iskočio iz šina i završio u zamrznutoj rijeci. 17 putnika je stradalo, a Frane je imao samo jednu slomljenu ruku. Samo godinu dana kasnije se vozio avionom u Rijeku. Vrata aviona su se otvorila i isisala 20 osoba. Svi su poginuli osim njega. On je pad preživio prizemljivši se na plast cijena. Godine 1966. se vozio autobusom za Split, no autobus je završio u Rijeci. 4 ljudi je poginulo, a on je imao samo nekoliko ogrebotina. Slijedile su 2 manje nezgode kada je u posljednji trenutak isrčao iz gurućih automobila koje je vozio, a oni su nakon toga eksplodirali. Godine 2008. na Franu je naletio autobus, ali on je prešao bez težih ozljeda. Godine 1996. Frane je vozio svoj automobil planinskom cestom kada je u jednom zavoju iz suprotnog smjera na njega naletio kamion UN-a. Auto je završio u provaliji dubokoj 300 metara, ali on je prije toga ispao kroz prozor vrata i zaustavio se u granama drveta. Ali Frane je imao sreće u nekim stvarima. Naime, na lotu je 2002. godine pogodio sedmicu i dobio skoro 7 miliona kuna. On je bogatstvo razdijelio, preselio se u Petrinju i imao je dovoljno novca za operaciju kuka. Frane je umro u 87. godini života. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li vjerujete u sreću ili je pak anđeo čuvar koji ga je spasio? Pišite mi dole u komentare i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video. Svakako mi dole komentarišite za sljedeću temu, a do sljedećeg videa. Pozdrav!